Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Salerana saya mulja Kiai Muhammad Hafidh senyepoe Masjid Baitur Rahmah asarang seteja kepengurusan takmir remaja masjid imam masjid. Saya abdina banget amal jaki. Saya mulja Kiai Al-Haj Lailur Rahman, Kiai Al-Haj Ahmad Fauzan, Kiai Al-Haj Yasin, Kiai Ahmad Fauzi, Kiai Hasibuddin Khalil, Kiai Ahmad Syafi'i, Kiai Wahyu Zubaidi, Kiai Ali Wafi, Kiai Rafi'uddin, Kiai Zainal Arifin, asarang seteja para kiai, seteja para asatid, para tokoh-tokoh agama. Sesatejana abdina banget amul jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa Pelakpak. Asarang sateja seaben to pemerintahan desa Pelakpak. Satejana abdina banget amul jaki. Sateja wali murid, wali santri, sateja simpatisan, sateja oncengan, tantretan kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, mantar muka beten kaula ajunan sateja sami-sami kenging sabara dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ban mantar muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pukul 10 kurang 10 menit nyaman nunggu ya. Tantretan sesami mulja ngicek ring ojen beni kata beni kereman ojen guru mak beni enten beni pada tengan guru mulai dari begiong ke bere terus ojen tandi tak usah andi pikiran coba singa geng orang ada cet nimbere nikah ben se oning kejadwal le ojen namung Allah milana pas beda tabu wa yunazzilul ghaith urusan toron bentak torona ojen Allah minta manter ojen na minta manter tak ojen na kenging keng senan tuaki bakun setong Allah mohon pada ban ki buru to gak make tukang sarang tak keluar aja. Mohon pada ban sama ken ni ka mamulan kok rokokan yang keluar po. Tantretan si sami mulja. Papareng rizki ni ka beda dua. Macam rizki beda dua. Ni keten kula mon tu teori se paling gampang. Rizki apa ni ka beda dua tretan. Nomor setong rizki setak lemele orang esari bentak esari poko mapadu saking mon esari nikah kenging kenceren pokok karena Allah rizki setak lemele orangnya mana rizki dunya nom sampean tak usah pekil ke orang ben iri ke orang pola na orang lebih banyak dunya na penting ben kau lu ben sampean padahal lalakon apa dah tak usah iri arobeni pola na amal nak katerima ke Allah entan arobeni pola na tahajud lebih banyak ke Allah entan aro berarti keng karena cak bocak na lebih tembus ke langit entan dunya ni kita lemele orang entan ada rumus satunya ni kita wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dunya banikah murni burle-buran murni pote-poan bentak ning rumus sakitunya tak ada rumus ada belum tanto se paling bojeng ben paling banyak lah kona oleh abenyaan hasil lah belum tanto ben belum tanto se berak tekan teguran
Seberak dai santai arwasa gonian oleh na belum tanto beda si mangkat cung lakuan mole juma leman oleh talpos ro beda seberak sepaduan ro ase beda kok rokokan berak ning kantor lah kona ki niken candreng kona atanda tangan berak beda ning koncon full ben wala kona pejalalat sekalian berak pejalalat sekalian aro kadang oleh geledek bebeluk ben aspal telo pikap mikir sina men beko padi ben jagung riah ben sing ubu saper ya aduh ngarek tager kan pahbung ambung kepi ya besakir mon diri ambung hari beni tepak kesini ku pulpen bener Dujak reng melarat bentak melarat tak abek mau nebeb tunya tak nutua ki mulje tak mulje na abek ke Allah ada jak deki ko si paling banyak tunya na si paling tinggi pangkat apa ni kasi lebih mulje ada pak tak usah iri tak usah tengang tak usah sakit atih keng pola na abek lebih beceng mak asa gonian oleh na penting ben orang si lebih santai ada tunya bani kajet nyantir ke pasera bisaos orang gila bani santri bantunya napa boleh kau leban aju kisah ke maksud bani tak alako tore alako sedeti kenjaran ke kau leban ajunan usaha nyari nak tunya keng karena kebaya nafaka ani kau le kenjaran usaha naroza kenjar oleh nak tak nutuaki banyak kenjaran seteti raja ben kene genjeren neng icara na alakon beni oleh na lalakon namun oleh na bakun Allah sinantu akiba nah ijajeng lenceng urusan pakala ka ajem wa nyon sobora nyon sob beni ke ngapenting lagi apa nika mon aben tak genaan alat ben pakakas agenaan manusia pak manusia ni ka bunyi on sobora bila kadung ngare selake nengi sadel ibu nada sebini nengi bun budi tengaan rebe merojun gendian awak bila numpak sepeda motor selake nengi ada sebini ni bun budi tengaan rebe kadang sebini teker nyalpang beda-ben kata coba benyak ruah kena alat manusia menika tanang beda soko beda wow kena penting nyon sabora kau lebih ni penting lagi hakikat manusia ben ajam puntan keng nikah bukti jatuhnya tak lele orang ajam nikah kan siapa laku berak cagar malolo pak nyon sabora tanggung na ajam abenyaan ben kau lebih sambia kau leban sampean anak paling banyak ketelok ke pampa ajam ni ke bila kadung abudu 12 samosem beni sawah mara odi ro samosem 12 paling sekoni sesanga bentade laki na ajam tanggung jawab ada Idi mah beda lagi nak aja nyari nafkah aja anak ben bini nah ada mari macetol nyari lain bini macetol nyari lain jadi mun beda kayak laki ni bini yang macetol nyari boleh arung ngangkui jurus aja mereka ben ajam ni kan nyon sebora ajam ni kata apa kalah kan tada budun ajam mati kelaparan ada kar lecu nemu coba tak lemile ajam ni kar keng menganggul cek ngardena ajam bila para compet si akar muli gulaku nemu tak nemu kenyang tak kenyang oleh tak oleh si akar muli gulaku bila para compet mulai aja
ajem nih kah pobonnya tanggung na ajem mengan gule tak ndi tanggungan kabang mekar sekali ajem aja tadi cecelan setong belekan nah pamal nyon sepora palapar ya ajem akar bila para compet mulai makita ikoni iwan sandi ben bila para sobungi diknik nyon sepora ajem tak tahu si Andi ajem wah tak tahu ke maghrib tak tahu ke apa kan tidak esen nama masjid ya dia apa duhur sibuk ben lakoh asar sibuk ben lakoh maghrib cekik bedeni kelakuan isa ngidalah tapi saja tak usah tengang ben tak usah stres mikir dunya nom dunya panika efek tak efek bedu tukang mikir lah etaning tak etaning bedu tukang taning ngedunya panik Allah sinaning usaha na kauluban sambian bera alako ayo begina alako jereng kadang seteti mamalarat ka odi panika beni kebutuhan pangatero seteti nyang sara ka odi beni kabutona be pangatero mon kengken ka kabutona be ongku tak malarat odi iman ka aman gula matur orang mon pelka pas ingat ka aing tak malarat kan Pak pelka jang kenga aing tak malarat kan tak usah butolan cap badak pada ben panikan tan nengi gentong bede nengi somor bede tade nengi somber bede mon tade ya jedeng kare nyetok tahu sama aja semalarat odi menika pangatero pelka ingat guys campur harus si mamalarat padahal kabutokna orang pelka de setong bera apa aing tak usah tambah gula tak usah tambah pateh tak usah tambah susu tak usah tambah roti tak usah tambah mutiara tak usah tambah gerager lebih dari aing aro pangateron nalah kabutokna setong apa mah iya galak malarat odi dia jareng jelas andi pese 10 juta tero ke sepeda motor pas pangateron pada ben ka andi datang ke hargana 32 juta 500 cet leles jelas andi 10 pas ki nyol manganyol tero ke 32 juta 500 mata ikir-ikir geluh awotang bah ka abang Mekar, abang Mandiri, abang Jatim, abang BRI. Aro maki beni menjadi beni ponakan CS to namun bedereng kebutuhan. Maki tedok hubungan famili pokok kena arat sorat tambiane beri wakun. Keng sengak bila kadungi beri silaturahim masih saben bulan jaga lepai. Aro paling tak bisa mun meke silaturahim roh. 2 bulan tak ada nyongop mbian dia habis ke jompon pak cek beres cek beremah bila tak ada saya ke bejar habis cabisan ke mak gai berat temor tak langkong gai musibah ujian berberak kata beni ujian ni tenget roja yang di saya 10 juta terus kasih 32 juta 500 arah pamon ke beli sebelum juta 500 ganteng agak 1 juta 500 ke nah jajang lancang urusan bab tunya panika le tunya panika beda sinangkung kon saya tade nangkung akhirat ni kemun ta epen tega Gusti Allah ta santri akhirat ni kele-mele orang tunya ni kita le-mele orang bila kedung nyanter akhirat panika lemele orang mun taking ikan isar ben Allah mun taking ika beles ben Allah mun taking cet ika cintai ben peselamat ben Allah tak kira libur ke akhirat ben tak kira oleh rezeki akhirat mak itunya namanya jangan kayak urusan tunya namanya bede nak kena kini nengi bau-bau di mah bau-bau resa hari dah bede nak anak nengi bau-bau ngeleleng ke kiri sereng pas tatu mau bente pote tang ngerantang sang kalebur eke bemole
tak oning je ternyata tepak ka esena tabun paus alarangan ben emas nih kan jual oning jadi sana apa sampean 4 miliar Pak Ibu juta tunya bila gedung nyantri loh Pak benih ke apaan nyantri kena kini seleng-leleng wah 4 miliar jadi sampean pun tetemu tangerantang ning atas aing teh ngapoter pas tuli berengkes pola itu Pak kepempes apa aja dia siapa tahu kayak itu Pak kebocor neng ita panuli tengah waktu buka apa nah neng ita panuli tengah panika bede orang nemu betok neng bingking ngacompon karena lebur kem cerikem ikala ikebailang kena labeng cuuning cek ni kebetul larang ternyata tepak ke betul meteor uning kita bersana apa ben orang petolekor miliar jadi mayu pah lagu na balagui sehari ng ibu di naromar ya mi bedelang jelang kem cerikem marwah positif celatong ya lah jajang lajang urus yang waktunya Pak masa noreng namen ya namen ya masa noreng mangkat ya mangkat ya masa noreng alako okay. Kan gini kabon tahu satu di stres sah pada Allah Pak tukang tahan inget dunya keng akhirat tak lemele orang dunya nih kah kasih avejeng ende kasih tak avejeng oh bonyan boleh kadang boleh itu milan aja kor dunya lebet ibadana apa kadang bedoreng deh engkau usaha apa lopot atani lopot ya atekeng lo muka toko Jakarta lopot aku beral apa keng bejeng tak keterima lah tak apa bejeng si ketemuan ada urusan apa ani kadang si mata kenjengan ada hajud ani ke si mata kenjengan aduha kok lah aduha lah 800 bulan kok si aduha si eventa berak mantir ngening aresan ya lah 3 bulan tulos tak ngening bede saja tak bajang sobu bulet kena wak ngening ka ada apa keng telopot abri rizki pangeran dia tak lah pangeran si lopot ani karena gara-gara ngokor dunya libat ibadah lah bede rizki akhirat bede rizki itunya tak lemele orang rizki akhirat lemele orang tak eteng ke rizki akhirat kaciu peging ikan isreban Gusti Allah termasuk rizki akhirat sepaling raja abojang orang bila tak abojang mana kan papobonya itunya nah patinggi pangkat nol ke Allah ada tuh bodoh orang sejat pontai santai soki tinggi pangkat keng pas kita abojang aduh mak bagala ka orang serat malarat sejat lagu na ambok pate ajumur alapu ning yo jena keng pagun takok se adina abojang duhur ben asar aroreng sejat keseneng yongku ben Allah Pak mun tak keng keseneng tak kira kelar je kaja abojang duhur ben asar ja ongku tinalah man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima tatengera orang pocur ke Gusti Allah sek kocak pocur dewe na Gusti Allah orang sepagun kelar jeka angkui taat ngelaksanaki perintah Allah orang pocur wah make abe melarat paku kong langkong se orang pocur bening ya ke masjid ya marah repong are kan ada ring Sumenep deun je tade ring Surabaya aja namang ken nih kan ya mayu are kan pada ring dinaan gir ya nom are seong ke masjid tak kira ring Sumenep ben ring Surabaya aja ya ria si hadir ya siapa mayu mau temu lagu na yu seongkuan ongku iman naga Gusti Allah mau temu lagu na bu sabu ning dina tak langkong ya Hafid pas catat perseraan lagu nasi hadir ben si tak hadir ya mon parlo mari ada ngerwa tak usah kira pikiran ya absen bah gentong setong itu memor seni ke Pak nyong sepora sampai berdebu seni ke innama ya'muru masajidallah man amana billah
orang sebeje nggak bisa ke masjid kembangan nih kan orang sebeje nggak bisa ke masjid perak orang sejat ongkuan di mana ke Allah mun tak keng takdir lolos akhirat abun kempang akhirat dah ongku tak kira bengal apa jeng ke masjid paling rajin amalan apa jeng ke masjid paling rajin amal coba penting pun si lain pak sampian dari isak ke subuh awirit tak pakai sekali atau tahajud tak pakai sekali cek penting ben apa jeng subuh sekalian ke masjid jauh sampean tekan semalam tak pakai wudu dari isak ke subuh keng subuh na tak ke masjid dia guna Umar ni Risyadul Ibad sengkok lebih seneng apa jeng sekalian subuh ke masjid penting dari isak ke subuh wirid dan tak pakai wudu tambu sekali kala ke bejeng sekalian ke masjid sesubuh marah hari kare seongge apa laku nare hari mun lepas dengar nyon semua kan tak ibu saya ben guler berarti apa ngangkep mun lapare pada ben panik pas kita ada seongge ke masjid lakuna coba beda boleh Isra Mi'raj make lah oba ada tengan dah oba ke perayaan tahun baru apa negara tungtung apa gia mun lamare perembagan ngak re pagi kita ada sekan jengong ke masjid tenten senika pak kira-kira nyong sobora pon apa boleh si ampon umur pak bolo nyon sobora si pak bolo eman kak diman jen gula mator nih Isra Mi'raj makin gula bentah orang 40 tahun ke atas nyon sobora hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah okorna orang sepo bani ke pak bolo mun la pak bolo rela tua bub umur berapa sih tua jan bub mun la 55 dengan gusikin kera apa beuiro la tua edem boleh berema beuy bedean jadi pakun tua mun ki 15 sana make tak bede tanyang pakku make tak usah mandi kaol lo jan reng madura mun ki umur 15 ka sagemi riku do ki burle mumpon 55 ka sabitek mah raja ki ceng nyeceng apa ulama apa reng geris pak mun beda orang la umur 40 seendi kelakuan cuba pakun cuba berarti cuba nih kayak mate orang mun la umur 40 seendi kelakuan tak becek segi lebur lah nyala segi bejeng apa kun beng tobeng aro berarti keng cet mulia cuba ke Gusti Allah satu aja ulama komentar bang mayu ki sebab bolor kaula kan maranying kaula tak ada pak bolor ki bol kanang tenang kaula ni sampai mak kunceng nak kanak dia mata tanya ki gelum dia nomor sana apa mak kunceng nak kan kaula telo bolole mak makin ki kaula kelahiran sangang bolo pak telo bolole mak taking nang menengering pelak pakre kunceng nak kanak ini ongku nagi bagi nagi burle ke mantoro lagi ki beda si cocok karo telo bolole mak gue lagi ngastete si pak bolo nyon sebora orang munkian mak apa mak pak bolo Rasulullah nerima wahyu pak bolo pak tada para nabi nerima wahyu sebelum pak bolo pasti pak bolo mun tak iki lebet senika napa boleh dia guna kanjing nabi umur tang umat tak kira jauh dari sabitek ka petong bolo muncet ongku pas tandingan na sabitek ka petong bolo orang sepun umur pak bolo nyalep sabaru lah nom takkan lah cokop meler mole lambe korang ikumer berem metunya dari semua le lambe mak pas pakun kalah akhirat padahal 40 tahun sapok pak kebedo ketemu umur pak bolo pakun tak meras akhirat dah ke pak agen mun ki pakun tak ingat ke akhirat padahal pun umur pak bolo berarti ke pak akhirat ada pak ke Gusti Allah lakun sudu malam nah yu lagi kikir mun kita ada pak bolo malaikat maut aru 2 kali sehari huk nyongop mari sobu ben mari maurip keng sila pak bolo re sangang kali sehari semalam lah kan lakon ronyo bila pak bolo dia mayu sabi gigi kau dia anda saya kau jangan ciri karena gigi berembek kenong
sepak bola sangang kali mun sisa bitek lagi salekor kali lagi salekor lah milana sambil ke kebun malaikat mun pon sabitek mun pon kacep tak jauh ngeleleng malaikat aja toko bah beda panggilan mendadak role tak mau seharian mun sebelum polo biada malaikat tak teman nyingla aja lah nom entar kejedeng itu robin malaikat kan rele pon belum polo tak jerungap sekoni eke beburungku kan malaikat jadi wah tak kerja enam kerja mak bangit ke film ya hari lah pukul 10 boleh berseperapat lah tak keres jawab paling ngabi tu 5 menit lagi ambu bah iya monku lereng mak semak embian ni kasih jauh bah bila sede pak mari pikir sambil boleh antara tanti sambil mulja keng orang muncet ipa merasa umur ben Allah pakai larong ke masjid empian tak usah ngamal lagi apa boleh bapak hizbin nasor hizbis sakran hizbil bahar hizib sarkawi hizib hukama hizbil fuqaha hizib nawawi tak usah aja lah ya benih tak boleh keng kita ngamal lagi apa mula ke masjid dan aduh bener malaikat saya doa lagi lah tengen nih bagi kiai paling jumhur kamu boy kiai paling jumhur kiai paling masyhur kamu boy tengen nih muntah ke masjid gagal jadi kiai pak kaula mun kengi ko cak kiai beuna ajunan kaula tak rumah saja abah kiai saya rasa yang Islam menikah mun apa ngaku abah nongkuan ke Gusti Allah ya masjid dendare ndi amalan apa boy dan tak ning penting ben tojo along ku 15 menit ning masjid Allahu akbar sampai tegar beda tebu dari Gusti Kanjeng Nabi petole kor kali lipat mun ke masjid sebagian tebu sakemi kali lipat taning penting pun sampian salat duhur masjid sekalian karena sampian tak kecapok pas sampian salat duhur ketibi petole kor kali aroba kuntak pada gencerna ben ke masjid duhur jamaah sekalian tak ada yusam bihi odi menika pas tanya aki ka abah tak yongku ya ikir-pikir engko rek masjid panja engkau rela umur berapa ngantos apa ki nom ngantos apa mata tuli makat cek kita tak buka kata mak semoga asapa cereng tidak singin tep dak anu age hidayah tak turun hidayah ki nom hidayah kadang patoron bereng akiban setruk roh ben Allah ongku mun ki sehat tak ingat ke masjid ki kelar ke pasar ki kelar laku ke sabar ki kelar pan-rapan bila la setruk roh ke pasar la tak kelar ke sabar la tak ya kan masjid main lah mon segi asojud nyaman, aruku nyaman, asela atempo nyaman, tak ingat ntar ke masjid. Bila aja rekang si kacer tak ninggal kok, aro ke masjid fe tak ning belan. Ing depan ke masjid selak bah. Mon benia tempo aja rekang. Jangan kan, ya Allah, mak jangan selak masjid sendiri ya. Beni apa roh? Kanca rekang. Nyon sebuah orang ajunan sejat ampun tak sampur nanti kengki bengal depak ke masjid mantun raja kencerna sampean saya ke maksud ya sehat mak pas tak nyuap sekali ke masjid mak pas cek soker ini masalah apa ambian ben masjid maksud masa tak gigi sekali yongku jareng bentahun pengajian Isra Mi'raj Isra ke masjid lah kok moloten ro ke masjid imtihanan ro ke masjid khatmil Quran ro ke masjid Isra Mi'raj ro ke engko ri apa kuntak ke masjid keng engko tepak ka orang cap apa dia masa tak ngaruh apa engko ri tak masuk ka orang sepengko mungku Gusti Allah
Sehingga engkau jadi kegeboy dari beton neraka. Masa tak ingaru perasa. Masa engkau rebah gendunya melolo. Cik engkau lah saya ikat. Engkau rebah bolole malah. Mayu apa? Karena seorang ke masjid lah. Tina pak. Lekadeng bila abad niat. Cik berenteng seorang ke masjid. Harus setan pah dateng nih pikiran. Berem aben seorang ke masjid. Cereng cut mulai tak tahu manung ke masjid. Abe le berem apa? Kau orang mau ditanya aki roh. Setan jadi nom. Jadi ngiding aki aja. Kenika kadang si menyorot abe kangku hidup pak ke masjid. Kadang anak si norok. Sesedeti. Ya Allah pak, kok mak sial ben lentar ke masjid. Setiap beda apa pak? Cek yal sial bing. Ada datang Islam apa andelah. Beni mak lah katon mit amit ngak si awasiat penja. Wasiat jauh mati bing jauh. Ada daging lebolan apaan le datang Islam merela. Kadang tatang ke pak, situ di setan dari. Demale manas dinas ke masjid kak. Alhamdulillah, jangan datang ke. Masuk swarga ongku ya tang taretang. Tak langkong je ke TV swarga le engko pamilogi ya. Kok ngente lah makin nengi konjon sandal ro seput tangnya balaguna mun bede datang ke bede ben pani kepah cekel pak. Are tabi sedatang ke setan ni kamu ngiding reng aden buruh. Keng mon rieng ngiding reng aden akamat ya. Tapi saja. Kadang beda perasaan todus seong ke masjid. Pak, mari mikir. Mak beda orang Islam aroma sa todus seong ke masjid. Islam napa orang se todus seong ke masjid? Mau dipikir? Mak beda orang Islam aroma sa todus entar ke masjid. Islam napa gaulan ni kah? Koduna se todus roh. Ngiding orang aden. Palor kok rokokan padahal dek lakon nah arwah tadek todus segala palor seong ke masjid se arwah masa todus mantan jauh ke berburu setan gula ben sampian. Oh anak ben bini biti saya bang nom lakuna ongku biti saya bang gila gula pengharap mancur berdesatannya yang tadek ternyata pertanyaan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Mompolan ju sama gila. Ku laku ning akhirat tade laki posang ke bini tade bini posang ke laki tade anak posang kering sepo. Ada Allah siada bu. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Ku laku biti saya buang saya kabur padak ada orang yang ngak kereng lain baki cai pun berhubung na reng sepo benana iya mun ki ning itu nyareng sepo na mateng ana na doa aki ki bakun mencer ota bekeng pada masuk ke swarga baki apa ngki ning swarga kullu sababin wa nasabin munqati illa sababi wa nasabi kembangai ngak ruwalah maki bedo hubungan keng tade orang ko sangka orang mungkin ini ada kiamat ada. Mayu sampean make ala kuah gi anak, ala kuah gi bini pak. Cek kepiaki, kenga abok mencuri pada selamat kulaku ya juna Allah. Ala kuah pok pakan keng kolan anak ben bini. Sedeng abok tagar makalah akhirat. Jadi dewi ben Gusti Allah. Amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya ben poto jadi cet ujian kawan. Cek patakar kala katunya ban foto dia pun Allah. Mayu. Kira-kira cek beremak dia. Kira ke masjid napa buntan kau ban sampian panika. Biti bisa bang ba ongku taning tempuh ki cereng kau kan tak ke masjid anak le ada taning kebaya alasan pak paden di anak ke kapi. Mak bedoreng kelar ke masjid makin di anak. Tak jan kau ban sampian. Mayu pas kira-kira laku nasi ke masjid. Orang mun bajeng ke masjid panika pak pada bon orang a umroh majar sekat mun polan apa jang nengi jompo nesagi yang dia mak bajeng nengi jompo apa jang nengi sabe ning rung-berung na sabe ya sagi ya sarong pakai tas de bagian dedeh songgon nganggo seleber pak sagi kan sapa dasa
Keng mun salat ke masjid pada benereng umroh majar zakat. Tade orang nyon sapa ora kula tak cerita umroh ni keperak contoh. Sampean mun umroh majar zakat, tak kira ni teng koper je. Pabunya ibu ke benam dan ada alim boy. Bodo tukang ke bener lah bodo porter lah. Arab apa mata usaha ni teng koper mak ke? Zakat. Keng mun 15 umroh bah majar 15. Napa boleh ki 5 juta saya bajar. Sepuluh na yo tangga ki ba. Coba lah juga pi ke ba. Deki bah petes bentuk kelepat ke ba kapi ben kan mun tak mati ben sing ibu goper ya. Lah orang sejat 15 roh. Kenengan tak kira jauh dari Masjidil Haram ya. Tak kira jauh. Wah nengi jam nengi Zam-Zam Tower, nengi Pullman. Mbian tak usah mancing mun majar zakat pak. Mun nengi Pullman man, tak usah mancing dan. Tedung wanga tengah malam pah ke bemireng ya. Buka korden sebelah jendela langsung nengali kak bebeli nengi bebe. Are tedung ya. Anapa mak langsung nengali? Zakat. Tak usah niat mbian intara ke masjid, tak usah pokok ndek tetandung mbian di. Nengi bebe terus hotel. Tatandung akulu langsung depak ke bengla bengla masjid akulun sampean diri seman ke masjid ada apa bolan saya ke mon 15 jak dung mata tandung minta bindul ya arwah le laku na sadu malam ba orang yang si abajeng ke masjid lain ya junub insyaallah lain. Mpian tahu sahnya penyari duit ridan pokon mun le masjid apa aja ngaga masjid oh kudemang akhir ada sama bukti aki lakuna sadu malam orang mun sejetai takdir kan kuya salat berjamaah ning masjid keng cetak takdir berdua ku lakuni akhirat ya apa mau dereng Islam todus ong ke masjid ong ke masjid lakuna de baga juna Gusti Allah banega anu bin anu langsung ban langsung jangan malaikat langsung malaikat selain protes. Tahu siapa rek saya? Tahu saja ada cepeng dalam mereka malaikat. Terus. Tengen malaikat mun ka orang sebiasa bajangi masjid. Mau bisa tengen. Siapa reng kapet toh. Paling benyan kasang. Selain bedenengi sabo ka kapi. Cek tengen malaikat agar. Hari jadi aja. Reng dalam mereka. Lanjut. Kau leben sambian. Tosan nengi luar malaikat kau leban nikah Islam juken kau lah apa jeng juken kau lah bila seyolok ke nikah jangan malaikat ben adaptar enggak lambe bodoh daftaran na bodoh jangan malaikat tak selok elok mulai lambe hayya alal falah sendek ka ontong, sendek ka pocur ning akhirat, mangkat panjang lembe. Mbian pahadeunga. Cek reng tepak ka bu si bu pun gini ka malaikat. Kejar setoran, kejar target. Hayya 'alal falah. Duri si paling nyaman suarana adan tak ongke ke masjid ingat lagi si paling sepo sekali sejak letak gerabet tok ro adan male temu je pada mati pakun tak ongke je mbian ngantu sapa sera adan si ongke enom cereng kadang anak anjet lah si adan sila beri kadang cen anak an si adiker ngireng taretan kan pada dikirannya roh arolaan si adikir epan bagun kok rogoan sambil misem mira keton suaran anak dia jangan gambun jangan keng tak mangkat je apa jap opet ya tila anak sing ngulok mayura sambil kere-beker boleh petolekor kencer. Aduh Gusti Allah pangeran. Ayo mamulan dari maurib isya subuh geluh. Mun duhur keton tak kira aja lah Pak. Melarat mun duhur ya.
Sampean bah maca singa simak ke masjid mun reng si jauh ada jauhan semak nom sidebak ke masjid beni bulan semak beni bulan semak orang sidebak ke masjid sejat ongguan pangistuna ka Allah kadang si along bolong ben masjid ru tak tahu keberenana saja deuna pangimaman lekan naruja maja gieng-gieng buk tepak lagi nu beendem ya ini je beda onggu ada taduk hubungna semak pun jauh ke masjid dok hubungan ada muncul ongguan di mana ka Allah mangkat jadi sepeda motor beda wah Jumatan sida Pak di budi kadang isi paling semak roh arep apa bolan sambil ini jorni gian kau le tak yakin tang adan duga le oh maju le jangan sejauh le depa si semak re kok roban Pemayu tak mang khutbah sekalian kak deki bila ibadallah le jadi kari saya ronjet lagi jadi panganjing nih pasang lorong ki aru Islam capelang Pak ya maju mak le bede to dus capelang avelekan maju deh kira beke sila jela tak ke masjid sekali Jumatan bah cik mudin datang empian minta selamat ke Gusti Allah lewat napa fala tulumuni walumu anfusakum ceknya lagi sengkok selagi abang tibi benar 5 kali saya yolo 5 kali saya itikan ibn Allah ayo sendek ka ontong untak mangkat ingin cetak ende cenya lagi Allah laku nasadu malam ayo mamulan diri sobu laku tak langkong remas padan mon sobu sejat bek teges war noro padan bagian bosop pun tak langkong pensiun gelung bapadan dah pas jadwal remas dia bagian dengu dengar ya marah kan ni sere boleh mas benih yang derem mun sobur mun suara bertegas roh pente ka orang as-salatu khairum minan naum sial ya Allah mekar ngaruh bangkat kadang khairum minan naum galak lo nyalo iya silawah naum masih balanca usul nih kabagi usul diri gula mun salatu khairum minan naum aro salat ta balanca orang mak lengi salat naum rojo jeng lanceng ngaruh makna tedung timbang naum masih belanceng minan naum arojek saking matur ruah tedung wae saya tak keton lu buru lep-lep orang berarti salah saya ada lu je lulaknya laki ya la tak nuro adan nya laki nering adan nembian tina berak na umay balanceng pokok adan mutim bian adan le sekalian lekan ya tak nuro adan le jalik ner berak usul rigul ni ka cere ngarusi sepoh adan benih keng arepu sing ngudet ada sekali nah tak tahu nih masjid dina dia boleh tak langkong dikiran sobur mun bisa ngalak sibuk tanyang ruh kedesan jareng pah dikir nade pade pah mun sobur jejet cak lecah ruh la ilaha illa anta benih dikir nasi salah lagu nawa lo kadong ke bener kau Subhanaka dan masjid dina masjid dojo masjid lau masjid temur pah di lager di mak bah ngajiri kita sumenep mekasan di bah ngajiri kepi ini kutan lada sing antos nunduk cek beden oleh sejanteng tak keroh nah gitu deh la ilaha illallah pendenan al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah kan pendek kadon ya Allah mangkat kok mun sate ngaro
La ilah. Ngireng dan teretan sami mulja, Pak. Ajunan mon pon ke masjid, mari akhirat dah. Keng mon pon tak ke masjid. Kabeter siapa sih nolong ngalakuna sedu malam nom. Kau leben ajunan mon tak masraki abe ka Gusti Allah lewat apa aja. Mon pon ke masjid, hosok tak hosok, mancer tak mancer, pakun bagus orang mon pon apa aja ke masjid. Keng mon apa aja ning jompok. Habis sekelas RT ro Pak ning jompok. Keng bila bejeng ke masjid pangkat temu ku Gusti Allah pet oleh kor derajat lebih tinggi penting salat ning jompok. Ya mun ke masjid ria nom tak langkong. Terakhir ni kata dia boleh. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Mun ke masjid ria angkui sip. Makin ning jompok mun avejeng penika tata krama nah. Ngangkui se cocok se parjuk. Mun kaos roje angkui avejeng nom. Aru beni bejen, beni kenengen kau suruh yang kuya bejen. Apa boleh pakai masjid? Apa boleh kau sabah tepak kau ulin semen ro kau. Bah tulis gresik ben tiga roda ro ning buki bu. Aro pendenan kadang bodo ulin abat nyamuk ro. Mulan nablek ning buki kengar. Tak bejak aben saya budi. Allah King Kong. Kata pakai King Kong lama landeng ning ada. Sini benih. Can saya budi nama Arya engkau melegi ya bat nyamuk yang mata tu manole kaos pada benri ya Arya mele berumpa kardus rekira kan. Mas resal-sal. Songkok rek. Make sarong rek mayu muncet. Ya dong gala keng lagari adong nama lolo. Gahalang ngalata itu mujur ngaltok de emah. Songkok re lain nom, songkok pangarean ben songkok pabejengan re lain. Pakala ke binian tadi tak ro alak kok keng kodung Pak Bolo sebidek. Lagi andri yang bagi tukang sarin besen apa songkok Pak empat. Tak bro tak ada Pak jak tedelok kira. Sila beri dua ulen hajian jadi. Saya melihat TV setong kira. Jadi saya yang kui kepada ketemu. Kebaga masjid, kebaga tahlilan, kebaga onjengan. Kadang kebaga ngarek banyak reper. Kan pasung kok jeleng tidak cocok sendiri. Ini ngaruh. Ini kata takraman. Sajian mapan, sajian keterima. Sagak dito, sagak terpon apa sih titipan nyompeng saya bisa ya toraki. Manter-manter pada barakah ben manfaatah ben manter-manter kaula ajunan sateja kong langkong foto saya doa ki kila tetina foto saleh ben soleh ampun macam beni bagi najan gula saya rasa doa kaula huntan ampun saya gula sagak dintong sagak ter sedeti panyompeng dari abtina manter-manter pada barakah ben manfaatah dan manter-manter perpangkian silain silangkong sampurna kurang langkong nyono sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.